Wangkai hizam lerak teleba pantau isai kol miam na mai thadu na akaya toy thon kre akoi bada matam kak tab curfew thamjin kre Khetra miam babananda bu BJP Manipur Pradesh ki anawa president oina khalak le lak le IMC ki mikhal mai pak na bahot na bana an thaudang oi gen haina thamlak ni Basaspati mayom Pitaranjan Misi ki JA sina Imphal East Labour Government Office sing amadi mai tampam sang sing thong lolhan kre Government and Numinini ki manung da seng puthok trapati me manga ki ahing nong yai ki Numinini ki Manipur ban kau gan yana prasanta misi ki JA sina warep lau kre amasung relief pan yenthok pada anjan mirai nai re haiduna yuwa hab na awab ta khawi nam kunom nyoi mari na relief ki senpam handok kre Member Kurumzare adom na yengbir bese impact news ni ay okram somendro na hauzik pungza sa pabu gemro iba pau sing miyam da thamjari ngasa ayok Imphal East District ki Porompat Police Station ki manung chana laiba wangkai hizam director laiba miyam na panthau haraga su khangna ba hizam ratan gi laisang amadi ma ki complex pu lekai adum gi miyam na mai tha don akai atoi thon kre thaudok asing ngasa ayok pung taret makhai rom tabada ratan gi isai kol lairiba angang singbu mayum himioi singna lauthok lakwa da thoki bani angang sing adu lauthok lakwa mama mapa singna lekai gi maikai dagi angang sing adu thorak pada athing ba laiki de hana paumi singda sengdokhi adu angang amana Laikai ki mai kai tiki athing ba lai hairak pagati ki thaudok adu thokki bani thaudok adu thokringai mamangda angang khara di mama pana lauthok pa nanghauki ngasi ki thaudok adu da agari achoba tarahum do yauna agari masa taret nipal lomsu mai tha duna manghan ki masita sunatana isai kola sida leiba hall amadi atai building sing su mai tha ki thaudok thokpa matam adu da Manipur police ki personal masing yam daba amadi tongan ba lekai sing ki thomjalakwa miyam sing adu police na control tawba ngam ki de Tungda Fire Brigade ki tender sing laktu na may muthanan na bahot na rabasu may adu mapungfa na muthanan na bahot na bada pung anirom hena changki Imphal East ki makok thongwa police personnel sing yaw na ahen ma police ki team ama sangsil laktu na move adu control tawna na bahot na rakpada police amadi lekai miyam ani ki marakta saw na mukna bathoki Police na mo padu laksin na bahot na bada amadi police tam na nung thazil lakpada ki police ki mai kai dagi su aso nomai round kaya amadi smoke bomb amadi tear gas na sing makap tu na mo padu control tawna na balak na ki makat taba pam dab thodok thok tan na ba district magistrate Imphal East na wangkai hizam lerak amadi wangkai mayum lerak ki akoi ba mafam singda mapam kak tana matam kak tana curfew tham kre ngasi thodok adu da police personnel sing yaw na mioi kaya asoga pan nang ki BJP Manipur Pradesh ke Vice President Oiramba Khetrimim Babanandabu Party asig anawa President oina khalakle Khetrimim Babanandabu BJP Manipur Pradesh ke anawa President oina khalle hana BJP National President Amit Shah na ngasi order ama thokimini order adu da hanagi President TS Sawu buna party asig State Election Management Committee Manipur BJP convener oina khalle hana khangalakibani Panbayai hanagi President Thaunawjum Sauba Namakata na President Oikigani Natraga Thangwiban Assembly Constituency ki MLA KS Joy Kishan Oirab Yai Haina Panarambani Lakliba Imphal Municipal Corporation ki Mikal BJP na mapungfa na mai paknan bahot na ba amadi BJP ki mapangal kalhanbana ma ki han mathaudang oigani hana Impact News ka akan unaba mada nauna President oina khalaklab Khetrimim Babanandana Fongdorokli Hanagi ahan lam no yamam zuleiri akwai takpi tambi bang ambi ba moi mayam sige pullaga BJP si mapangan nam kan pa party mo helaga ngasi mayam na pamna dra bai ga dare natraga Congress ki ibo bi government na si
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯂꯤꯇꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯁꯤꯗ ꯇꯦꯁ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯇꯦꯁ ꯑꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯩ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯉꯝꯅꯅꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯜ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯕ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤꯃꯦꯝ ꯕꯕꯥꯅꯟꯗꯒꯤ ꯂꯤꯆꯤꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯂꯤꯗꯔ ꯅꯤꯃꯥꯏ ꯆꯥꯟ ꯂꯨꯋꯥꯡꯅ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯇ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯖꯨꯟ 2ꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯜ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯤꯈꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯊꯪ ꯆꯍꯤꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯉꯝꯅꯅꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯑꯅꯧꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯁꯧꯒꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯤꯃꯥꯏ ꯆꯥꯟ ꯂꯨꯋꯥꯡꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯈꯤ श्री भवानदबु अꯩꯒꯤ माइकैदगी कांग्रेचुलेशन तौजरी भवानदगी लीडरशिप मखादा बीजेपी मपांगन कखत्कनी हैना कोई थाजई मणिपुर बीजेपी की लीडर पुनमक माक मोन लोइना कोऑपरेशन पीगनी अंगम मतिंग पांगनी इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से कोई सोइदना पाइगनी हाइबगी थाजब लई कोई 2017 दा मणिपुर स्टेट असेंबली की इलेक्शन लाकनी होजिक मणिपुर पाइरिबा कांग्रेस की सरकार से चाही 35 मपुंग फरकदौरे मणिपुर प्रजा खाबू यौरे मकोई कंप्लीट फेलर होरे मणिपुर अखोइना बीजेपी की इलेक्शन थेंगनरगा अखोइना मेजॉरिटी फंगनबा होनगनी बसस्पति मयूम पीतरंजन शर्मा एलियस कोराबिन मिसिगी जेएसीना डीसी ऑफिस अमदी एसडीओ ऑफिस याउन इम्फाल ईस्ट लेबा गवर्नमेंट के ऑफिस सिंग थोंग लोलन करे लोइनना जेएसीना तालेब डिमांड सिंग फंगद्रिब फाव इम्फाल ईस्ट लेबा मही तंफम संग सिंगसु मतम ककना थोंग लोलन करे खोंजंग लोइसिंगना नुंग उ फैजिंदुना अमदी तैयार मैथादुना ओल सेकोन रोड अमदी सोबम लेकाई लंबी थिंगजिन करे पनबयाई उखुलगी जगा अमदा बसस्पति मयूम पीतरंजन शर्मा चिंगनेनिंगाई ओइबा मवोंगदा सीना फंगखिबनी असीबा हक्चांग सी असेंगबा कॉस्ट ऑफ दैट से खंगद्रि बौबदी अखोय असीबा हक्चांग लौजरोय हाइना लेपनजरी सरकार नसु अखोय गे पोचे इता ताबी दबा यामना लाइटली लौबगुंबसी उरकपदगी अखोयना ngasiदगी होना असीदा इम्फाल ईस्ट लेबा ऑफिस अमदी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सिंग से अखोय से लोइना थिंगजन हाइना वारेपना दना ngasi से लंबी थिंगबा जेन हॉस्पिटल रोड अमदी सोइबम लकाय अपुनबा असों कोनुंग ममांग न चिंगबा लोइनमक थिंगबा हाइना अखोय लेपनजरी तुंगदा इम्फाल ईस्ट की एसपी अंगम कामई लाक्तुना जेएसी की मिहुत सिंग वारी सानकी एसपी का वारी सानबद यानबदगी लंबी थिंग खोंजंग अदु हांदोकी लंबीद फेरंब उवा मदि नुंगना सिंग लौथोकी अदुबु एसपी ना हेक सटखिबगा लंबी थिंग खोंजंग अदु मखातान अमुक सथकी सगोलसेम प्रशांत मिहात की मतंग चीफ मिनिस्टर नुमिनी फाउबगी मिसी असीगी मतंग असेंग पुथोकनब होटनगनी हाइखिबबु थागतपग लोइनना हारिब मतम असिदा पुथोक्तब थोक्लबदि लाक्लिब मे मंगा की अहिंग नोंयाइदगी मे 8 की अहिंग नोंयाइ फाउबा नुमिनी की मणिपुर पुंब बन कौरगनी हाना जेएसी अगेंस्ट द ब्रूटल किलिंग ऑफ सगोलसेम प्रशांत ना वारेप लौखरे लोइनना सिंगजमैदगी लिलोंग थोंग फाउबदा थमलंब बन अदु तांग मंगा फाउबगी ओइना हंदोकले हारी वारेबसिंग असी जेएसी की मिहुत सिंगा चीफ मिनिस्टर के वारी सानरब तुंगदा लौखिबनी ngasi जेएसी असिना सिंदुना सिंगजमैदगी लिलोंग थोंग फाउबदा लैबा लेकाई सिंगी मियोय सिंग कयाना मफम कयादा मिसी असि यानिंगदब फोंदोक्तुना वाखत मिफम फमखि मिसी असिगा मरि लेनना जेएसी ना संगसिलिबा सिंगजमैदगी लिलोंग फाउबगी ओइबा बन महौसागी पुनसीदा साउनसु अकाइबा पीखि लंबी असिगी मफम कयादा इलेक्ट्रिक पोल फैजिंदुना उवा पैसिंदुना असद अवोक्सिंगदा साउन अकाइबा पीखि लंबी असि हौखिबा एप्रिल 23 थिंगदुना लाखिबनी वाकत मिफम अमद सरुक याखिबा सिंगजमैतु लिलोंग मैरापाइबीगी वाइस प्रेसिडेंट थोंगाम ओंगबी मिटखुबीना माहिरोई प्रशांतबु तमथिना हाटपा असि यानिंगदे मिसी असिगी मतंगदा गवर्नमेंटना ngasi फाउ मरा लैबसिंग फाब ngamdri हाना पीएनदबु फोंदोखि मिहाथीन हालगा थौरी यानछलगा थंबिरंबा ngasi फाउदा लंगला लंगिल अमता फंगदना लैबा अखोय याम पेंजदे अखोय गवर्नमेंट की साइडगी अखोयगी प्रजागी मपी मपा ओइबिरिबा अखोयगी मिनिस्टर इबोबी महाना लंगला लंगिन खरा पुथोकपिरगा मिहातबा सेट अथुबा मतमदा पुथोकपियु अदुगा मतिक चाब दंदी पिबियु नुपी मयामना हिंग याइरेक्तना लैरिबा अदुगा सोरोकदा धना फमिबा मयाम मसी चादुगी दमक्तनी अदुगा हौगिबा थेंखांग कयादा असिगुम थौदोक असि अदुम क्राइम से थोक्तन लाइ हारिबा
Nakal amaromda ngasi lamdam adungi mafam kayada fam kiba wakat mifam aduda saruk yakiba yamlaba miyamna Chief Minister Banglo tamna miyam yoba rally masaki rally aduna Singjamai supermarket mapa yorokpada masing yamlaba police personnel singna tingki tungda JSC gi miyoi mangana sabat team mama Chief Minister ka unabagi ayaba piki Chief Minister ka unaduna wari sanarup matungda miyam gi irang nemthaki hiramasigi matangda JSC gi convener Asem Sunil na Chief Minister na numit nini fawgi manungda MCSC gi matangda achumba ma puthok na bahona gani haina thazam pirakhi haina phongdoroki Makha taba khongjang di mayam gi ba khanaraga amung kano tawna ba hona jarge aduga hauji hauji CM na di ngasi nini jimu marung saida positive oiba mongda puthokba ngamgadra haira thajaba amna di pire aduga makha taba khongjang di final kano tawraganda mayam pullaga tawro JCILPS na sinduna pangthokiba miyam gi oba yana waref lawbugi mifamda Manipur da ILP satna lo haiduna sanction kiba yo nambaram oiraga pass tawkiba bill ahu madu India gi president SNPB haiduna taksin bahai ba waref yauna waref manga lawkre miyam gi yana waref lawbugi mifam madu JCILPS na sinduna high school police land laiba AMDU hall da pangthoki Laukibu waref aduda Chief Minister yauna all political parties committee gi apun bahai por delegation ama semanduna Delhi da satlaga taksil hanba loinana JCILPS na su Delhi da satuna taksin ba yauri ngasigi miyam gi yana waref lawbugi mifam aduda civil society organization gi mihut sing mahairoi lup sing gi mihut sing akhang ai kaya amasung miyoi kaya na saruk yaki warep laudringai mangoina na mifam adu saruk yaki wangong loi singna government na bill dang pass tawraga loire kan badagi hauji fabu ILP gi bill au masi ek on ngam dabane ILP gi bill au masi ek olhan ngam drabadi lakatur be assembly election da vote thada gumsi haibu wafam phongdok nakhi Election Commission of India Impal Municipal Corporation Mithal ki damak handak tenong kongaba electoral roll da Municipal Corporation sigi polling station khalda kaina mituk option lakna maram modana special electoral roll summary revision nama tawhanba loinana mituk sing vote lepa amasung thadaba yahanda mapangi mioi mituk sing masak khangdogi thabak amadi makoi matakta non cooperation movement JCILPS releasing makada kodakagi hena consent naba junction bahina su nasi miyami connection na warna Yuwa habagi relief fund yen thokra achan mirai naire haiduna yuwa haban awab takraba yumnam kuno gi miyo marina relief ki senfam handokre yumnam kuno ong lekai dagi hawbizam ibomcha singh hawbizam kulachandra singh yumnam kuno mayai lekai dagi laisangthem samungo singh amadi yumnam kuno dagi kangjam samarendra singh na makoi gi relief ki senfam singh ngasi saumungi SDO Dr. R.K. Dayanand da kusinakre Paumi sanga unabada laisang tem ongbi memso bina hai SDC kutang da relief ki senfam ni haiduna mangon da lupa lising ahumga chani piki adubu yum kharadana lupa lising marifutara manga gatsama piki hari asigumba achan mirai naibu ki thawong asi yamna pende hiramasida state ki chief minister nam yeng changbi yohana memso bina appeal torakli Moi marisina April ki tang kulasida ngokoi lising mau daw ngamau dranga se makoi pi MLA gi yumda kawraga masi karam chan mirai nai bano government gi side tagi akoi yamna penjade masidi akoi lai ba praja akoi se hena lai ra haibagi usita wa ma leibra sini aina yamna thamoi songna haijaning baji yum gai ba mina kana gi thamoi da Kairo to gaduri bano isa isu sabam thabam khangde koi di haji phawda leibam sabam khangda basida ai koi karamana pen thoga leigani yela basu samana ni yela gadi phai adu natabida ai koi amana amada misang mikhai nai ba chugum gi thabak sidi sarkar gi mawong se ai ba Nakalamromda Saumbungi SDO Dr. R.K. Dayanand na yumnam kunogi yuwa habana solaba miyam da piriba relief ki senfam technical experts ingi report amadi National Disaster Relief Fund ki guideline matung ina lepani miyam gi awab masat marks saruk yari loinan award pa lahauraga su athu matamda amukana yengsin na thaurang jage hana SDO sin thamlakli Kacha house ki damage partially already 3200 haina mogi kanodur yauri guidelines Paka organa partially damaged paka hedi ching sa bhai tar masida na 5200 ne fully damaged hai group amana se kacha or su hai paka or su hai mogi guidelines ta masida 95100 hai ba guidelines is totally national disaster relief fund ni makha da leba guidelines makha chajabani adabu harba thodok sina ai so ai gi na kong da taram ne ju urabani na yeng hai tawro ai soidam ki reassessment am tawrani at the earliest possible
Mutsu amadi atsumna sayesig April Mari the Pamkiba Manipur University Deans Committee gi mifam na laukiba resolution bu handok na nandaba University asig authority the high kiba wafam bu authority asina thawoi da bagi mayokta tha asig ahumdagi mari fawa University asig academic kamari lena ba thabak thawram pumna mag thingjillaga nehana Mutsu gi president ntadorok pa chero lamana khangalakli Imphal Municipal Corporation ki Mikhal Nakshilapaka loinana party chongthok chongsin gi thabak sat thanarakli IMC Ward number 19 da BJP ki ticket ki karaktuna hozi councillor oiriba yumlembam ratikanta BJP da ki tokjare haina masana phongdokre ngasi major khul leiba Manipur Press Club ta pangthoki paumi singa unaba mada ratikanta na hai ki bada mamangi election da thengna kiba Congress Party ki mirefam bu hozi councillor oiriba ratikanta masa khangandana BJP da yaholam ki hari Ratikantana BJP bu maral siraduna party asi masagi party ki miyoi sing fauba manaba miyeng da yengba ngamdaba amadi athian pot piba ngamba miyoi sing da hena kudong saba piba gi chatnabi laiba asina Manipur miyang mi seba karamna tawgidar no haiki loinana atopa national party amada yauduna makhatana politics ki lambi da sanction ki gani haina su ratikantana makhata ki Impact News na fangwa pawgi likhuna magi matung ina yumlembam ratikanta Congress tu yauragani hari BJP mapangan kangkhanaba honabagi mahutta BJP oina Manipurda sidanabagi mongda tawrakpa aduga party gi president ne haraga phajana karam mongda party je phajanje haibe mongda magi dictator gi type ta haidina na NGO gi type ta club gi type ta mana tawningbada tawba khoigi mana apamba midang tawhonba masibokta 2011 na 16 bokta BJP gi loan councillor oina leiba khoisi thabak thorum kaya da khoisi yaholakta ba adugi ma information pidaba tasengna mana yaholisidi mangonda athempot piba ngamba dokhana katpa ngamba adumba mingakta khalla ga torokpa iban hoji youth ki president orisi chahi kaya gi youth ki Nakalam Ramda Sagolpan Assembly Constituency ki manung channel leba Sagolpan Amudon Akham lekai Ward number 7 ki nominee member Songtham Tombi amade Sagolpan Salam lekai Ward number 8 ki nominee member Maisnam Bikramjit Elias Bumke ki Anisu Indian National Congress Party bu saugat lagani hairi Sagolban Assembly Constituency ki MLA RK Imona Assembly Constituencies da paikalak pasakut thorang kaya asida apian bu phau bu loinana MLA sin paikalak pathabak thoram singda punna saminaba nanaba ware basi lawbani hana ngasi MLA RK Imo ki Sagolban da leba yumda paumi singa unaba mada Tombi amade Bikramjit na phongdoraki Congress Party ki oiba development activities mayam ama Sagolban sida lepa leitana changchalakpa developmental thabak singda MLA na leadership role se lobiraga aikhoina pamjaba thabak thoram sing mahaki advice ki matungina tung koina khoina chatmina nabagi damakta mahaki keno sida changjarapani nahangai akhoiga punminaramdraga su ngasidagi lairiba amatangda Congress Party ki phiran makhada member ward number 7 aham bagi di chongthang tombi si khoina thadokpa member 2 oiriba ward number 8 ki Mesnam Bikramjit Elias Bungke haibasina member amoina tholakadoba madugumba candidate tu da mahakna support tawbiraga hayeng rajniti gi lambida moigi achouba daita responsibilities sing parminaraga tawminaraga Sagolban kendra sakhatpa development porpa mayamda pulap amatoina naha sing laiminariba mayamse punminaraga khoi semgatpada adugumba pulap aim agenda pandamda sangsanminarpani khois Imphal Municipal Corporation ki Ward number 1 17 loinana 24-25 amadi 27 ki final electoral roll sembal loire maramasina ERO ASDO Lampel Imphal West ki khanglab yagani haina khangalakli loinana Ward number 18 ki 23 amadi 26 ki CM sabat loireba final electoral roll ERO ASDO Porompat Imphal East ki khanglab yagani haina khangalakli Lamsang Assembly Constituency ki manung chanba mana ingkol leba ingorok laifam lenda lai kurum lakwa masel khatnaba khamdok luba mana ingkol leka hi club amsung yum thugai ramle thodok asing rang numdang pung nipan mangkhairom tab matamda thokhibani thodok thokphum dagi phangba pawda ngarang numdang pung 3 makai tab matamda ingorok laifam lenda ki lai kurum lakpa yu ngaw mi khara khatnaba chainaba thokhi khana chainabagi makhol adu tabadagi mana ingkol gi miam thoroktona khanaba adu kham ki loinana khanaba adu da lamdeng dagi pa masa ma sokpadagi hospital pukhalan ki hari khanaba adu da yawba mana ingkol gi nongpok thangba mai kaida taba nongchup kameng khul gi mioi kharana mana ingkol gi mioi singna thang thinbadagi mioi khara sok le hana paw sandokhi aranba paw adu taraga nongchup kameng dagi mioi sani yang khairom hen mana
ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯨꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯑꯃ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯂꯝꯁꯥꯡ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗ ꯃꯅꯥ ꯏꯪꯈꯣꯜ ꯌꯨꯠ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯀꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯃꯤꯡꯂꯣꯡꯒꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏ ꯎꯕꯗ ꯈꯪꯉꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯁꯤꯅ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯣꯔꯃꯔꯁꯤꯗ ꯅꯨꯡꯒ ꯆꯩ ꯂꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯈꯨꯟꯒꯤ ꯃꯩ ꯂꯥꯛꯏꯕꯅꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯩ ꯃꯨꯊꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯩ ꯃꯨꯊꯠꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯕꯁꯤ ꯊꯣꯡ ꯀꯧꯈꯥꯏꯔꯦ ꯊꯣꯡ ꯀꯧꯈꯥꯏꯔꯒ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯐꯥꯟ ꯅꯨꯡ ꯊꯨꯗꯦꯛꯑꯦ ꯑꯜꯃꯤꯔꯥ ꯊꯨꯗꯦꯛꯑꯦ ꯕꯣꯜ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯦ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤꯗ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯅꯨꯡ ꯊꯥꯖꯤꯟꯕ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯣꯜꯁꯤꯗ ꯅꯨꯡ ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯗꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡ ꯌꯨ ꯊꯛꯄꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯗꯟꯗꯤ ꯄꯤꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯡꯉꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯪꯍꯟꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕꯁꯤ ꯁꯤꯃ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯏ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯇꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯨꯅ ꯍꯟꯖꯔꯛꯀꯦ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯄꯨ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ Delta Tutorals for CBSE. Admissions open. Class 9, 10 and 12 Science from April 4. Class 12 Arts from May 4. Class 11 Science from June 6. Vacation course for Navodayas and others from May 4. Class timing 5:30 to 9:30 a.m. and 4:30 to 7:30 p.m. For details, please visit Delta Tutorals between 6 a.m. to 7 p.m. ꯀꯨꯏꯔꯕꯒꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯄꯨꯟꯕꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯃꯥꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤꯁꯤ ꯗꯕꯜ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯡ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯛꯄ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯌꯨ ꯗꯕꯜ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯡ ꯂꯤꯚꯔ ꯇꯣꯅꯤꯛ ꯂꯤꯞꯁꯦꯞ DS ꯂꯤꯞꯁꯦꯞ DS ꯗꯕꯜ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯡ ꯂꯤꯚꯔ ꯇꯣꯅꯤꯛ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯕꯨꯂꯦꯇꯤꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯄꯤꯖꯔꯤ Modified Asian Career Progression MACP scheme ꯆꯠꯅꯍꯟꯗꯕꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡꯅ ꯁꯤꯖ ꯋꯥꯛ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁꯇ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯆꯠꯊꯈ꯭ꯔꯦ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ MIT Staff Association की spokesperson Konsam Victor na Impact News the फोंदोरकपदा सही तरह है इंस्टीट्यूट असिदा रेगुलर स्टाफ ओइना लेरकलबा एम्प्लॉई सिंगदा नियम की मतुंगिना MACP स्कीम सन्नाहनन नरबा हौकिबा सही इंग्लिश सिंग अनि तरा मंगागी मे कुनिपानदगी हौना खोंजंग क्या संचिंदुना लाखी लोइना इंस्टीट्यूट असिगी प्रिंसिपल ना हौकिबा चाही इंग्लिश सिंग अनि तरा मंगागी जून थादा पांथोकदबा MIT की जनरल बॉडी मिफमदा हिरम असिगी मतांग पुथोक्तुना स्कीम असि सन्नाहननबा होटनागनि हना थाजब पिरकपदगी खोंजंग हंदोक्तुना लाखिबनि हना विक्टरना मखा ताखी अदुबु MIT की स्टाफ मरिपुमाथोई लेबगी मनुंगदा स्टाफ अनिखक MACP स्कीम असि सन्नाहननबा हौकिबा एप्रिल हमदा ऑर्डर थोलकपदगी मखा ताना खोंजंग संगसिनखिबगा लोइनना इंस्टीट्यूट असिगी प्रिंसिपल दा एप्रिल कुंथा फाबुगी मनुंगदा स्टाफ मरिपुमाथोई मग स्कीम असि सन्नाहनगदबनि हना डिमांड तौकी लोइनना ngasi फावबदा प्रिंसिपल की माइकैदगी पाउखुम अमता पिरक्तबदगी ngasi खोंजंग संगसिनबा हौबनि फोंदोकी स्कीम असे इम्प्लीमेंट तौद्रिफा फावा खोंजंग संगसिनखिगनि हना कोनसम विक्टर मखा ताना फोंदोरकी MACP एना अखोई स्कीम अमक लई मसी सही तरा रेगुलर सर्विस तौराबा सेंट्रल एम्प्लॉई सिंग दा मागी फाइनेंशियल असिस्टेंस नत्रगा करिगुंबा प्रमोशन अमा फंगद्रगदी ऑटोमेटिकली हायर ग्रेड पे दा चोंगदौबनी हाइबा दुगुंबा नियम अमखक लैजबा हाइबा नियम सी अखोई स्टेट फमजरिबा अखोई मित्सागी मेंबर खुदिमक्सी अक्टोबर टांग तरा 2015 दा इम्प्लीमेंट तौगदबो ओइबा तांग कुंथ्राबोना अखोइना डेडलाइन अमा पिजबनी ओजा प्रिंसिपल दा दो इम्प्लीमेंट तौबिद्रबनिना तौबिबम थोकपा सही अमा गायरा अबा सुगुमबा MACP जी इम्प्लीमेंट तौबियोना अखोइ स्ट्राइक से सीज वाक स्ट्राइक से ngasi रिज्यूम तौजबनी अदुगा अखोइना कलेक्टिवली मित्साना लौजब डिसीजन ददी करिगुंबा MACP स्कीम जे इम्प्लीमेंट तौद्रगदी अखोइ फंगद्रि फावबा अखोइ खोंजंग सीज वाक की अमसुंग सिट इन प्रोटेस्ट की खोंजंग जे मखाताना चंगसिनजगिनी हाइबसे अखोइना थमजबनी स्टेट गवर्नमेंट पुनिंग संगबीद्रे हैदुना एडेड कॉलेज की ओजा सिंगना हयेंगदगी हौदुना सीज वाक स्ट्राइक सथरगनी दरकार लेरबदी मास रेजिग्नेशन फाव तौरगनी हैना ऑल मणिपुर गवर्नमेंट एडेड कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन अमेक्तान सेक्शन वा थमलकली वाफम असिंग असि लुवांग संगमद लेबा लिबरल कॉलेज दा अमेक्तान सिंदुना एडेड कॉलेज ओजा अमदि स्टाफ सिंगी ओइबो वाकत मिफम अमा फम किबादुग मरि लेनना थमलकिबनी अमक्तागी सेक्रेटरी माइबम सुरेन पाउमी सिंह हाई मणिपुर लेब एडेड कॉलेज सिंह पुनः महरोई लिसिंग तरामाथो हेनबना महई मसिंग तमली कॉलेज सिंह असिदा लेब एप्रूव ओजा सिंह थागी तोलोफ अनएप्रूव ओजा सिंह येनदुना अपिक सेनफम अमग लोइनन अवाब फिबम लेरी सही निफुगी ममांग हौदुना स्टेट असि मरी लेनब अथॉरिटी दा एडेड कॉलेज की ओजा सिंह फिबम फगरनबियु लोइनना स्टेट असि एडेड कॉलेज की पॉलिसी सेमदुना मपुंग फाब कॉलेज ओहनबियु हादुना तकनदुना लाकली हाना माइबम सुरेन थमलकली
ngasigi wakan mifam aduda Manipur ki Arib Adet College Taruk haibadi Birmangol College Thambal Mari College Liberal College Kakching Kunau College Mayai Lambi College amadi Standard College ki oza singna saruk yaki forceful oiba koigi STM changminarga masi thabak si tawdragadi koi haidragadi yaroi khanmadagi khoina hokiba March ki tang 19 da jam honda koi madugi kano jene modi mifam pangtho matungda khoina mathang koi April ki tang 13 sidagi de koi black bears thekani aduna masi mamang tang 10 da khoida madugi government karigumba wafam khara thambiyu haidna khoina intimation ultimatum pijagibani adugi makha darbo na khoin sathajarapani tang ahum hengdagi di siswak lereko adugi matungdagi di khoina mass resignation gi step si lakadabne Manipur Institute of Polity and Political Aspirant Haiba Ama Lairak Makha Laikai the Labour Manipur Democratic People Front MDPF ki head office ta Miyam gi damak hangdok rehari Khwaraman Kaithel Street Vendor Lampel Supermarket ki Manga Sub Foundation Day ga mari lainana wakan bifam ma sathakre Street Vendor Coordinating Committee na sinduna wakan bifam adu Lampel Supermarket phamki Khwaraman Kaithel Phamlamba Street Vendor Sing Government ka yanadun hauki basahi English ngani taramathoi me ani dagi Lampel Supermarket Kaithela famduna lakibani adu mafam asida posit pa wat pan amaram oirga mioi kayade Kaithel famnadre lehori ba Kaithel fami sing asigi khanbiduna mafam saba pufam pibinan ba government ki pungning sing chinduna ngasigi wakan mifam adu chathakibani mayamsi imung manunggi kari haini imung manunggi masa masugi lalai su tambagi imung manunggi metren puwang amlaktabadagi pot silaktabadagi khulahang kaudabadagi loina sena re aduga akhoi laiba akhoi khara masi akhoi gi paliba sarkar sina akhoi na laiba phibam se miyeng changbiraga akhoi mafam jaba ma bibia akhoi pami aduga akhoi na sum haiba illi moiri taude mabuk phai haidana ne adum lairagadi akhoi su sawko nimi yarakani aduna maram morakanda akhoi na madugumba problem do thokne matamda akhoi gi seta sarkana tabini haiba pung sinjabaga loina na akhoi masi ngasigi mapo kumon singa mari laina phamjabani Haukiba April tang kunma thoide kunmari fawba lianjaun akan manonglai nuksi chitkiba adu awaba tarba sangai pham part 2 ward number 7 KYS club na kon mafam singda laiba imung marifu tareta zinga bandal marifu ngarang tengbang oina yenthokre harep tengbang ase khangbo assembly constituency ke MLA okram landhoni amadi social worker okram Suraj Kumar na yenthokibani tengbang ase ke damak sangai pham part 2 ward number 7 gi miyama amadi KYS club na thagat phongdorokli Amarumda Lena Madi Nongle Nungsita Soala Bahirok Part 1, 2, Madi 3 gi Apun Bayumthong Samapan Mariputara Nitoida Social Worker Toksom Ibo Sawa Madi Maki Loinabi Toksom Ongbi Maipak Devi Anina Zinga Bandal Sanipan Hena Mating Panglakpada BJP Herok Mandal na Thagat Phongdorakli Basikong Dalaiba Guru Irabat Institute of Manipur Culture na Chinduna Basikong Wangkai Lawan Bigi Panthoi Big Community Hall da Tha Amat Sumna Sathar Pung Dhol Amadi Dholok Cholom gi Training Camp Production adu ngarang loisin kre Manipur Sahitya Samiti Thawalna Sahi Sigoina Pigadab Sahitya gi mana Fangadaba Aiba Ibi Singi Maming Lauthokre Samiti Asina Piba Sahitya gi mana Fangadru Miyoi Sing adudi Thangoi Bandagi Wangkemsa Ibotombi Mangang Thawal Khetri Lekaidagi Ningombam Sanatombi amasung Kaksingdagi Khetri Birni Mana Sing asi tha asi tang kuni thoida Khangaboki MMRC Unit Park ta pangthokadaba thauram amada khusinnagan hari Rotary Club District 3240 gi District Governor Chandu Agarwal Okpagi Thauramama Rotary Club of Infal na Sindu Ngarang Pangthokre Mantri Pukri de Labor Rotary Multi Service Center the Pangthoki Thauramadu Rotary Club of Infal gi President NG Tez Kumar the Secretary Dr. B Gokul Chandra Sharma na Club asigi member singna saruk yaki thoram asigi saruk maina Rotary Club of Infal na sinna pangthoki mahiroi singo obe sport painting competition da atho hen ta khrab mahiroi singda district Governor Sandu Agarwal na mana matum sing adu khusinaki
Hauzik sanabagi pauda taranipan suba challenge ka veteran football tournament da TVSFA Taubungkhok mai pakre ngasi sana ki tournament asigi tarataruk suba league match samada TVSFA Taubungkhok ki sanaroi Krishna Tomina match ki tarahumdoi amadi yangkhaini toi suba minute panjal ani loinana utamna match ki kuntaret amasung kuntra suba matam singda panjal ani amaga chanchinduna flambu panjal mari ani da maiti ba piki Sathar tournament asigi taratare suba league ta TRVA Maloma Madi Musa Mezulkul Anina match ki apiba matam na panjal amamam sanaba panjal amata sanaba ngamdana match adru draw sat kibaga loina taranipan suba league ta sanagadaba AFC Imphal Mayai koi bi amadi All Yaripok Masters Football Association ani ki match aduna nongching ki phibam phatabana maram oiraga yaithokre Manipur Veteran Football Association sinduna mapal kangjibung sathargle tournament asida team tara marina saruk yaba loina anabu matam ama leptribu fawa tournament asigi makhata league match sing sana kiroi District Youth Affairs and Sports Officer Chandel Nasinduna Sahi Taramari Makhada Leba Angang Singi Sub Junior Boys Sahi Taratare Makhada Leba Singi Junior Boys Amadi Junior Girls ki District Level Suburto Club Cup Football Tournament 2016 Laklibu Metara Nithu de Taramari for Chandel ki Jafo de Leba Maha Union High Secondary School ki ground Pangthola Hana District Youth Affairs and Sports Officer Chandel na Khangalakli Anisuba Lamlai Kendra Village Wise Men's Open 7-a-side Football Tournament ki league match singda NEYO Sanjan Bamam sung BSU Nongpok Kaksing ani mai pakre Lamlai Students Adel Club Lamlai gi sanapungda tournament asigi ngasi sana ki an league match amada NEYO Sanjan Bam na STPP sector B bu panjal taruk sinoda yamna laksana mai thiba piki tournament asigi anisuba league tana BSU Nongpok Kaksing na ESU Telo bu panjal ani amada mai thiba piki FC Lamlai Nisinduna Mamang Thagi Taratarita Satharkleba tournament Sida Team Tara Nipana Saruk Yari Haying tournament Sigi Makataba League Match Ani Sanaragani Olympic bronze medalist boxer MC Mary Kombu Rajya Sabha ki MPM oina khalakpada amadi wasak laukibada Manipur Horse Riding and Polo Association amadi Thawal District Amateur Boxing Association Basu Complex Khangapokna harau nungaiba phongdorakli Manipur Cricket Association sindra luang sangum leba luang pok cricket stadium da ngasi sana ki ahum sub MCA plate cricket tournament da PSC khoya thong mai pakre ngasi over kuntrama lamba tawnun sana ki league match sida Oscar Pauna Kaitelna toss ngamduna batting hana sana ki bada api over kuntrama yau dana over kunma thoga ball ahum da wicket taramak turaga ran humpumari khak lobangam ki masigi Paukum da ani su betting sana ki ba PSC khoya thong na over tarani thoga ball ani da wicket ahum turaga ran humpumanga loduna match asi wicket tareta mai paki match asi da PSC khoya thong gi all rounder Gautam na ran taramanga amadi wicket mari loduna man of the match ta ki Hayeng Association asina sinduna chathargliba ahum sub elite cricket tournament ki league match amada Blue Hawk Khurai amadi Crow Khamnam lerak anina lamba tawnargani District Youth Affairs and Sports Imphal East na sinduna sayi sigoba district level Suburto Mikirji football tournament tha sig ani sub sayol dagi pangthokpa hauragani hari Imphal East ki manung chana leba under 14 boys amade under 17 boys and girls ki sanaroi singna saruk yagada ba tournament asigi form pisinbagi matam tha sig nipan fawda Kumalampak te leba Imphal East ki DYAS ogi office tagi pisinba yagani hana district asigi DYAS ona thadrok pasiro lamana khangalakli Ahanba Inter Kaisamthong Kendra League Kang Tournament ki ngasi sana ki batare suba league match amada kha kangkut Kaisamthong na maning kangkut Kaisamthong panjil taranithoi taramathoi da maiti ba piba ngamkhre Kaisamthong ilamom laikai ki khabam lap mantop da satharakli ba tournament sida Kaisamthong Assembly Constituency ki social worker maibam Zoy Kishore ki sentang makada numit laima sports committee na senduna laikhidrabu maibam Jayanta Kumar amadi maibam Ongbi Brajamani Devi ani ki mingda pangthok liba kang tournament sida kendra sigi kangkut mangana saruk yari hayeng sanaga da banipan suba lekamada atia kangkut amadi awang kangkut anina lamba tawnargani Matanga sida bulletin ase attention jadring mangwaidana headlines amuna tamjari Wangkai hijam lerak leba panthau isai kolbu miyam mai thaduna kaya toy thon kre apoi bu mafam singda matam kak taba curfew thamjin kre
Khetramiung Babanandabu BJP Manipur Pradesh ki anu president oina khalakle lakhe ba IMC ki Mikal Mai Pak na bahona bana han ma thaudang oigan haina thamnakli Basaspati mayum Pitaranjan Sharma Misi ki JAC na Impal East level government ki office sing amadi mahi loisang sing thong lol han kre Government and nominee ki manung da sek aseng puthok rabadi mi manga ing nongyai de ki nominee ki Manipur ban kauragan hana Prasanta Misi ki JAC na waret lau kre amasung relief fund yantok pada san mirai nai de haiduna yuwa habna awapata krabim nam kunogi mioi marina relief ki senpam handok kre